आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. अजित सिंग राणे गोंय शिवसेनेचो मुखेली म्हूण नेमला. शिवसेना गोंयच्या बेकारीचे प्रस्नाचेर लक्ष दितली. फुडले वेंचणुकेंत गोंयांत शिवसेना सक्रिय जातली म्हूण अजित सिंग उलयला. यहाँ पे जो समस्या है लोगों की वो सुलझाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे. स्पेसिफिक तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पे हम लोग ज़्यादा ये करेंगे. एक राजकीय पक्ष असल्यामुळे इलेक्शन जे येणारी जे लोकसभा राहू दे किंवा विधानसभा ज्या निवडणं असतील ते आपल्या अजेंडावर नक्कीच राहतील. लॅपटॉप दिले म्हूण जायना. सरकारान गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपाची वेवस्था करपाक जाय म्हूण दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनो उलयलो. मुरगांव तालुक्यांतल्या सुमार 16,000 भुरग्यांक लॅपटॉप वाटले. Merely giving a laptop will not help. While you are going to help improve the skills of the students, while you are going to have so many people highly qualified passing out in Goa, what are you doing to retain them in Goa? Are you building a infrastructure? Are you building a industry? Are you building a economic activity? Are you making Goa hub comparable to other international destinations? बाळी केपेच्या आदर्श कृषी सहकारी खरेदी विक्री प्रक्रिया संस्थेच्यो 2 शाखा उक्त्यो जावपाच्यो आसात. तिस्क दाबाळ आनी सांग्यार अश्यो 2 शाखा उक्त्यो करतले म्हूण संस्थेचो चेअरमॅन प्रकाश वेळीपान मिडियाक सांगले. 8 तारखेक मोडली तिस्क दाबाळ हांगा सकाळचे 10 वरांचेर सत्यनारायणची पुजा, दनपारची महाप्रसाद आणि 4 वरांचे मान्यवरांच्या उपस्थितीत उद्घाटनाचा कार्यक्रम आम्ही दवरलो आसा. तसेच 10 तारखेक ह्याच महिन्याच्या सांगे पोलीस स्टेशनाच्या जवळ नवीन शाखा आमची सुरू आसतली. ही शेतकी विभागाची आमची 11वी शाखा आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिवपुत्र शंभूराजे हे महानाट्य 9 ते 14 एप्रिल मदीं फार्मागुडयेर इंजिनियरींग कॉलेजीच्या ग्राउंडार जावपाचें आसा. संभाजी महाराजाचो खरो इतिहास लोकांमुखार हाडपाचो यत्न ह्या महानाट्यान केला. सांखळेचे क्रिएटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी हे महानाट्य करता. दोतोर अमोल कोल्हेन ह्या महानाट्यान संभाजी महाराजाची मुखेल भूमिका केल्या. शिवपुत्र शंभूराजे हे महानाट्य 9 एप्रिल ते 14 एप्रिल मेरेन फार्मागुडयेचे इंजिनियरींग कॉलेज मैदानार जावपाचें आसा. शंभूराजे बरो प्रशासक आशिल्लो हें दाखोवपाचो यत्न ह्या महानाटकान केला. जातलो शिवपुत्र शंभूराजे महानाट्य जे जातलें, जे ज्या पद्दतीचे नाट्य पयलीं जाल्लें ना, हाच्या पयलीं गोंयांत महानाट्याची संवय आसा लोकांक, तरी सुद्दां हें महानाट्य खूब प्रकारान वेगळ्या तरेचें आसा. तेन्ना एक वेगळ्या तरेचो अनुभव घेवपाक लोकांनी ह्या महानाट्याचो आस्वाद घेवचो अशी आमची सगळ्यांक विनंती आसतली. शिवपुत्र शंभूराजे हे महानाट्य इथे सादर करण्यामागचं ऑर्गनायझर्सचं प्रयोजन असं आहे की महाराष्ट्र आणि गोमंतक यांचं खरं नातं काय हे लोकांना कळावं. संभाजीराजांची भूमिका करत असताना कायम एक तडफ असते आतमध्ये, कुठेतरी आतमध्ये शल्य असतं की इतके पराक्रमी असून सुद्धा काही कपोलकल्पित कादंबरीकारांमुळे, काही नाटककारांमुळे संभाजीराजांना म्हणावा तसा न्याय दिला गेला नाही. स्टुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. आय लिगान पयलेच फावट खेळपी रॉयल वांगडो सर्त जिखपाक यत्न करतले म्हूण सिंहगर्जना रॉयलाचो कोच संतोष कश्यपान केले. आय लिगान मुळांतल्या सुवातेर आशिल्ले स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आड रॉयल वांगडो आज सांजे नेहरू मैदानार खेळटले. फेब्रुवारीन शिलाँगान जाल्ल्या मॅचीन रॉयल वांगडो 2 गोलांनी जिखिल्ले. See, as beginning of the season, I kept them pressure free. I told them to just go take a match one at a time and go and enjoy your football. Don't think about relegation. Don't think we will chase first 5 or 5-8. No, nothing. Just go and play and give your best shot. So they were pressure free, and then we get that. In spite of many way, I went and they are asking which position you are targeting. So I am not chasing the table. We are just going one match at a time. But I feel now after the halfway of league, after 10th match, I start putting little bit slowly to telling them that you play good football, but everyone last at see the table where we stand. So you have to, you are doing well, confident, so why not bloody chase and try to win, which you are doing. So they are getting the confidence, yeah. They shaken up like, they see, yeah, we can do it, yeah.
What kind of pressure? It's not a question of pressure, like so, because what we have been just telling the boys, just go out there, enjoy the game, and that is what they have been doing. They are playing good football. Only the result matters. So it's not a question of pressure. We are not. Nothing is at the back of our mind because there are still 8 more games to go, and we are giving our best. So definitely things will come good. I think this is a state of mind. I always tell myself that the only so I wouldn't play if my leg are broken or my hand are broken. Just a dislocation, and sometimes these things plays with your mind. So I try not to focus on it much, but I know there's an injury there. So by me blanking it off, I think I tell my body that I'm ready to go at any moment. So I think I'm up for the challenge. One second.